you know musu abitra Gado na mi fesi. Gado taki, you know abstract Gado na Gado fesi. Donc, comme il acte à Sandaki, you abstract Gado na Gado fesi. Toi, you abstract Gado na Gado fesi. Na wan Gado no mode. Ok, ma suma de na Kruis taki. Sai de ver a Kruis. Ah, na Jesus drape. Ide sika. Yere eftekiru brada na ngawanko. Yo weer wanko na Neki ke wakatak diskaso am da sekir mi brada na nge. Bring it out. Huh? Je ziet de plek die voor Gado, na voor een wet, na een krutu, na een commanderi. Dat na de plek die voor Gado. Wij gaan met Sam. Ik ga het zien, Sam. Je loopt Gado. Koko, if je loopt Gado, je zwaar naar Bijbel. We zwaar minuut je goed. Dat je loopt Gado. Je arki award of Gado. Bring it up. Je ziet desmasa loopt Gado, arki award of Gado. Je ziet dat na Bijbel de taki. If je loopt Gado, je doet Gado de taki. Je mag ook adeten. Give me a book in Johannes. In Johannes 3. Ja, kolukusa a Bible etaki. If you look Gado, kolukusa in the Bible bar am taxi wasani. You want kodo minute fee, one kodo minute to have fee for no. Where bruto, come. One kodo minute. Just for the marker. Lazy. Verse 2. The book of Johannes verse 3. And this is the we sabi that we sabi him. If you hold him commanderi. Yes, if he taki sab Gado, if he taki lo Gado, fight for me brother, come ask you once and not. You want kodo minute, one kodo minute be away in sama koye mbala koye. Yama, yes, you say school there so we call sama come ask you lo Gado. You know Gado. Okay, look at now Bible we lazy. Ala des masa isaja soto accident de lo Gado de tak ay mato kali ne fu de ko ali ki fa sa de du de passa. Yesi e ko wan problem. Be problem ya barka na Madrid. So you na Madrid. Ne bal ne wan tuma. Okay, you na barka. Ne wan tuma igitori barka. So ne you epsa pe you e yere tak e de mai barka torium. Ina uta fu ali ki ifa. Okay, e ke fa lo bi Gado ya so. We gitori Gado. Yo ta fu do. That's fine. Okay, il loopt Gado toch? Kon u kusan Gado tak? If il loopt Gado, zijn doet Gado. Je ziet, lees het. Dat boek of 1 Johannes hoofdstuk 2 en vers 3. En dit is de van u sabi dat u wil hem. En dit is de van u sap tak u loopt Gado. Kon u kusan doet. If il sap tak u loopt Gado. If u hoor hem commanderen. If u hoor de commanderen voor Gado. Is dat sana de commanderen voor Gado mbala? Huh? You want commanderen voor Gado. Ai. Missa isa sana de commander riptado. Abrada takuma commander riptado imli boom. Ya to imli boom. Imlo bi nast. Lek fay lo pius revi. Okay. Koluku sa Christus betak abrasan dati. Gima buku Mattheus 23. Mattheus 22. Even Mattheus 22 vers 23. Dit is man of minute. Dat boek van Mattheus hoofdstuk 20 en vers 36. Massa, soort one voor de commanderen, dat wet de moro bigiwan. Jezus ben piki hem taki. Je moet zo lobby massa je Gado, nanga je weer haki. Nanga je weer sili, nanga je weer plakseri. Je ziet, de two big commanderen wafte na you loop massa you Gado, nanga you heri haki, nanga you heri sili. En ko luka trawa. This is de la fossi, nanga na moro piki commanderen. Okay, atuidawa. En dat trouwen, de geeft hem. Je zal lobby trasuma, zo Neki je lobby zrevi. You loop trawa, Neki loop you zrevi adete. Ala de wet, nanga profetitori, anga de tu commanderi disi. Ala de wet, nanga de profetitori, anga de kubi di commanderi disi. If you look Gado, da ko luku sa Gado taki, kogo na a wet. Gima buku Exodus 20, kogo luku de wet ku Gado. Faye look Gado fosi, wogo if na Gado. Faye look Gado fosi, what? If he lop you, if he tak you lop you nasty, ma ino lop you nasty, yo ma lop Gado. How be bala?
Ino malop Gado tam. Dus Gado ineshi, maar you naaste yeshi. Dan heb je nog you naaste. Ino malop Gado no kote met akilop Gado. Bring it out. Koluku, we gaan eerst naar Gado. Koluku de wet Gado. Gim vers 1. Dat boek of Exodus hoofdstuk 20 en vers 1. En Gado en Taki, ala den woord to disi Taki. With the master you Gado. Gado tak with the master you Gado. Dit na van Europe Gado ere. Dat we lezen Matthäus 22 vers 7. Disi ben Charlie kom op voor de kondre voor Egypte. Kom op voor de osso voor Katibo. Jullie moeten abitra Gado na mi versie. Gado Taki, inom abtra Gado na Gado fesi. Donc, kom in actie als aan dat. You abtra Gado na Gado fesi. You abtra Gado na Gado fesi. Nou, een Gado no mode. Oké, maar suma de na Kruis staat. Zij de weer aan Kruis kent. Ah, na Jezus drapen. Ide zeker. Koluku sa Gado tak Godo. Jullie moeten maken een papje in je schrijven. Sa Gado taki. Jullie moeten maken een papje in je schrijven. Fire loop Gado. Lezen. Jullie moeten maken een papje in je schrijven. Even een sani, die is gegeven, een sani, die is naar loopt toe in de hemel. Dus Gado tak inom met een popje die je schrijven. En een popje die je met die je schrijven, je tiene want no jasan jaso. Je weer tak na Christus dan ami Christus se wakana nami. Maar Koluku sa Gado tak abra Kruis tak. Koluku sa tak kima bukufu Habakuk. Koluku sa Gado tak abra Kruis Habakuk 2 vers 18. Wakti yere mi brada. Yere itakilo Gado. Maar yere omdat zij de mission san na you permesi tak asan dat nobu if itakilo Gado. Tot ayo du sa Gado taki. Dus mi corrigeer you tak a Kruis sa you weri di tak na Christus drape. De nuan po wees hina na woord fu Gado tak ano Christus drape. Lezen. Dat boek van Habakuk hoofdstuk 2 en vers 18. Zo te winnen, dem koti popki sa gi na da suma, disi be meki hem, efu dem smelt popki, disi de dem leri man fu leitori, fu da suma disi meki hem sa vertrouwen hem al wasi, dem de popki disi ap meki. Yesi, a smelt popki sa yu meki. Gado tak na wan donsani. So to wini asan dat ap yudi tak na Christus drape. So to wini. Yere ete kiriu brada na nga wan gon. Yo weer wan gon na Neki e wakatak dis jaso am dat te kir mi brada na nga. Bring it out. Huh? Mi brada, loko, asan sa we sorry jaso, tok, at dir moro go to. Dis jana you libi. Dis jana you libi. Loko anemer te drapi. Anemer te drapi. Belu epu. Yeki, asan sai wera Neki mi brada. Mino aben abra keti, aben abra Kruis, ano Christus te drape. Yesi, asan dat na wan kot pop ki sa desma fu lop an begi. Ala desma fu PS de jena na Kruis. Kruis na de Neki an begin. Ano wan bunsang mi brada. Lezen Godoro, lezen. Zo te winnen, dem koti popki sa gi na da suma, disi meki hem, efu dem smelt popki, disi de leri man fu leitori. Yes, yes, melty popchi de leri man fu leitori. Adaro mek mi aksa brada taksa na sansa da Neki. Suma na amada atak na Jesus. Na wa smelty popchi fu leitori ano Christus. Christus ano wa wet man. That's right. Christus na wa black man. That's right. Mo papa stamp fu Judah. Christus na wa Ezra Eli. Dat abe ibale taki. Nation is men leading by example.
example.